sam Nikola Barat, vezni igrač NK Polet Sveti Martin na Muri i kapetan. Ja sam Dino Jambres, golman sam NK Polet Sveti Martin na Muri. Pozdrav, ja sam Marin Fadić, desni bočni igrač NK Poleta i po potrebi Međimurski Zet. Bok, ja sam Marko Šarić, vezni igrač NK Poleta i bez mene ne ide. Dobar dan, evo dobrodošli u Sveti Martin na Muri. Evo možemo krenuti unutra, prvo da vidimo naše klubske prostorije. Evo krenemo odmah od domaće slačionice. Evo to smo sada preobnavljali sad kroz ljeto, mislim da je stvarno super preobnovljena. Trebate zalijepiti ono, pa mislim da. Još čekamo. A to bude nam, da, bit će. Evo možemo tu dalje da vidimo naše tuš kabine. A onda tu dalje imamo ambulanta, to smo isto sada kroz ljeto sredili za našeg fizioterapeuta. Kad je ovo sve sređeno i ovo izgleda kada je razgivuće? Ambulanta, to smo isto sada kroz ljeto sredili. To je prije bilo tajništvo, a to smo sad za potrebe treće lige, ipak mu trebamo malo i veće slačionice i više nas je ono 21, pa smo sad to prenamijenili u slačionicu, tuševe i ambulanta. To je sve prije bilo tajništvo, sad smo tajništvo preselili gore. Sterali ste i gore, a vi ste svi. Svaki dan se tu treba ti komocija, ne? Slažem se. Evo, za sve su mislili, evo tu je čak i ventilacija, stalno svježi dotok zraka, tu uključujemo, tu se ovo nalazi. A kakva je to slačionica koja ne smrdi? To nije to. On tu prvi put vidimo od kad snimamo. Da, imate vodonošu baš ili ono? Pa Najmlađe. Klasika. Svoji klinci naprijed. Klasika. Inače, to je glavno, ne? Znači, Jack ide na svaku utakmicu s nama. To se presipa u ove bočice i nosiš Tu, naliješ tu ovo i stav se pije. Što se tiče challenge-a, radit ćemo nešto što još nismo, nešto što ćemo failat najviše ikad. Mreža je opet tu preniska, bojim se za nas. Biće neki crossing challenge, igramo Edi i ja, vidjet ćemo si dvije male nade protiv dvije stare nade i dvije male nade. Edi i ja najavljujemo velike stvari, visoke čak bi rekao. Idemo po pobjedu, dečki, mislite da imate šansu? Pa mislim da imamo. Golmane, moraš malo puštati nama ove. Može. Kada je pokraj gola to puštam. Ko će s nama, ajde, ko želi s nama? Ko je golman? Ja. Odlično, ti nemoj s nama. Imamo najboljeg ubacača u Svetom Martinu, ubacača, je li to riječ uopće? I sad ćemo vidjeti da sam ja najbolji zabijač. Ajmo! Ne! Evo ga! Ne! Evo ga! Sunce mi je zasmetalo, logično. Da. Ajmo Borna, naciljaj me, koordinate pogodi. Čekaj! Ja se nadam točnoj lopti, inače ne budi ništa toga. Ajmo! Ako bude točno, bude. Gore u Lentu, najveće dostignuća kluba i tu su neke slike. Ovo je bio trening Repke 2016. gdje se pripremala, kada je to bilo, koje prvenstvo? Francuska, da. To onda smo evo tu prvaci 2017, 2018, 2019, 3 godine za redom prvaci 4. lige. Ok, niste mogli ići dalje. Bila ona liga gdje je cijela Slavonija bila u 3. ligi, pa onda se baš nije isplatilo. Aha, niste mogli da tamo. Puno dečki radi, tako da, a sad smanjili to pa smo sad ušli. Sad je najdalje putovanje do Orahovice, Papuk, to je ajde prihvatljivo, 2,5 sata. Onda još su tu 3 osvojena naslova dvoranskog međimurskog malog nogometnog prvenstva. Na to smo isto ponosni. Od prijašnjih nekih dostignuća još vam je evo tu 2002. Su osvojili dečki prvo mjesto u kupu Međimurja. Kao neka fora bila s crvenom kosom. Da. To se tak neka, znate kak je Rumunjska bila 98. sva. Da. Onda 2010. 2011. mislim da su bili prvaci prve Međimurske lige. 2 godine za redom, da, prve godine se nije uspjelo kvalificirati u treću. Da, 2012. se onda plasirali u treću HNL. I onda se u trećoj HNL bilo ono na sredini tablice 2 godine za redom i onda se raspala ta treća liga. Pa smo onda išli u 4. novo formirano. A koji su planovi sad? Je druga liga u planu? Drugi smo, to za drugu ligu treba predsjednika. Da. Znači jedino što vas sprečavaju u principu uvjeti, jer vi vidim gazite prema drugoj ligi. Pa idemo prema prvom mjestu, nadamo se prvo mjesto, evo u stopu smo dišemo iza Ždralova, ne daju se, dobri su dečki, ali
Nadamo se da ćemo i do kraja prvenstva stići. A onda će sve ovisiti o uvjetima, da mi svi većinom radimo, ali naravno da će se onda krenuti u neki poluprofesionalizam. Škola nogometa mora biti, ne? Moraš imati djecu, a ipak je to malo mjesto, pa to je isto problem. Mi sad imamo oko 150 djece, a mislim da čak ispod 200 ne smiješ imati ili kako. Ok, ima uvjet da bi išao u drugu ligu da imaš djecu? Ima i za treću ligu uvjet za djecu. Već sad glupost. Evo, nadamo se da ćemo nakon ovog videa privući djeca. Ajde, vi ste suigrači, to mora ići ko po loju. Ajmo! Ovo je nešto... Sad ćemo vam pokazati kako se dijele lopta. A golmane pusti ju, gledaj ide lijepo iza njega. Ide! Evo ga! Bravo, bravo, fino si ju poklopio, jebena. Ide! Evo ga! A ubačaj onom... 0 od 4, rekao bi očekivano. Neki nisu ni plasirali šut prema golu. Opet onaj bez kojeg ne ide. Golmane, vrhunska reakcija. Evo, centrira vezni, a bek zabija. Znate koja je situacija. Golmane, daj malo razbraniti golmane. 1, 2, 3, Sad piše domaći, ali to je većinom od škole nogometa slačionica. Evo, tako je nama prije izgledala domaća slačionica. Pa dobro, i ovo izgleda dosta fino. Dosta fino, da. Ovo je slačionica od sudačke trojke ili petorke, četvorke, kako god. Od naših trenera. I od naših trenera, da. Još jedna slačionica od Gostovića. A pa isto koji ovo. Da, isto. Evo, tu je dio oružarne, tu su lopte, dresovi, vešeraj. Znači Joma su dresovi. Sad je Adidas, ali pero se vjerojatno jer jučer bilo blatno dosta. Ja, Adidas su valjda perlice. A trenirke su i dalje Joma ili Joma, trenirke Joma, da. Ja sam primijetio hrpa vode je ostalo, a Jack je bila znatno manja. 65. je osnovan Polet, a zanimljivo je da su htjeli ga nazvat NK Mura. Ali preduhitrili su ih ovi iz susjednog sela, iz Hlapićine, pa oni su sad zovu Mura, pa se sad, ajde, uzet ćemo onda NK Polet. Prvo je teren bio tu iza nasipa, tu je sada neki seosko domaćinstvo. Ali teren je još uvijek? Teren je još uvijek postoji, ali su magarci gori. Ovaj tu mi je špici, ocijekla mu se majica, koji vrak. Dosta suptilan sponzor ovdje. BMW, ako želite nas, mi ćemo isto imati ovakav znak. A ovo tu, dok je bila repka, tu ti je bilo negdje oko 3-4 tisuće ljudi. Mi smo bili redari okolo, trebali smo sprečavati ljude da uđu na teren. Da ne uđu, da. I kad je završio trening, to je jedan preskočio ogradu, naravno mi nismo uspjeli to skorigirati. Onda dok su vidjeli da je jedan ušao, svi za njima i onda smo se mogli slikati. I onda svi oko Raketića, Modrića, znate kako je to. Stop. Perisić jučer. 0 od 8. To nisam očekivao, iskreno mislim da će biti bar neki golčić. Tipa ovakav sad. Pazi sad ovaj osjećaj za prostor. Probat ću dotaknut loptu ovaj put. Idem bliže, idem nešto probat novo. Pogodio sam je. What the fuck? Se ovo moraš. Kako to ubacuješ? Doći doslovno najbolji ubačaj koji smo vidjeli danas. Tu je ostatak oružarne. Evo, posnimajte, unutra je pumpa koja pumpa vodu za navodnjavanje sva 3 terena. 2 pomoćna i glavno. Tu mi imamo suradnju sa toplicama Sveti Martin na Muri, pa nam dolaze te ekipe strane, ne znam, Saudici,
Englezi, druga liga nam dolaze tu na pripreme i onda trebaš imati navodnjavanje. Ovo je naša formula. A nije to preskupo. Daj, ljudi unutra, čuješ. 50-60 tisuća eura. Ne bi se usudio tu sjest uopće, ne upali to. Pokosi za koliko? Za Pol sata, da. Evo, tu je od škole nogometa prostorija. Onda tu imamo pokraj tajništvo. Pa dobro, i tajnicima loše vidio. Da. To su sad bili na pripremama pred mjesec, dva, ne? Da, reprezentacija Tunisa. Dok su igrali s Hrvatskom, Varaždinom, nisu? Točno. Čekaj, tu je neki dres od Repke. Čekaj, sad ću vam ja reći, ovo je dres iz 2016. sa eura koji sam ja imao dok mi ga nije neka stoka ukrala. Doduše, ja ga jesam bacio na pod u Slavlju, ali... Može to taj? U Njemačkoj sam gledao tekmu protiv Rusije i kad je Raketić zabio zadnji gol smo svi pobacali majice i nisam je našao. Igrali smo protiv Repke u 21. Mislim da Raketić čak igrao, ne? Da. Bila je to 2011. ja mislim godina. I koliko je bilo? 6-0. Za vas? Još nisam vidio. Ne, 9-0. Ne sjećam se više, nisam pazilo se to da ih ne ozlijedimo, zato smo je malo puštali. Zanimljivo da je tu bio i Dinamo. Dinamo B, igrali smo protiv Dinamo B dok su tu bili na pripremama i zanimljivo je da nam je za 6-0 u 85. zabio Dani Olmo. I onda su pričali na tribinama da nešto vrijedi, ostao bi u Barceloni. Evo, popravni ide, nadam se da će biti pozitivan ishod. Lagana je opet polu pravila. Ostavit ću se završni sejdi centar šuti se. Treća runda, gubimo 1-0, jel? I sad ću ja otići tamo na poziciju ubacivanja, pa šta bude? Sad smo poslali ovog velikog da ubacuje. To sad ide. Došao sam na poziciju bacivača. U Kurilovcu je to izgledalo kad smo ugasili kamere neloše, pa ćemo sad vidjeti. Daj, jebeš me! Dva put si na glavu, sad jednu valečinu, može? Imaš ga! Imaš ga! Oooo, 1-1! Tu imamo i kuhinju. Ne koristimo je baš, ali... Ne može to svako. Ali svi znamo gdje je ključ. To je pres soba. Mi svaku domaću utakmicu i gostujuću snimamo i onda tu kamerman je na balkonu. Ovo je semafor. On se desi tu gore na ogradu. To isto sad će kroz par godina morate postaviti onaj ogromni semafor ko na Camp Nou i... Odmah se to obesi, zgleda isto. I poslije svake utakmice mi se družimo. Evo ga, tu gostujući igrači jedu, a tamo mi. I svaki ponedjeljak na televiziji damo... Gledate naše? Gledam, ne vaše, ali naše utakmice koje smo... Analize, da. Izađe video, onda trener to nam kaže greške. I pohvali dobre stvari. Da. Uvijek. Mislim da ima više dobrih stvari. Pa sigurno, ne bi bili drugi. Bili bi prvi. Evo ga, pa ne može bolje. Daj opet. I opet dobra. Mislim da nije taj problem. Ja isto mislim da nije. Hvala ti golmane. Jesi ti dovoljno visok za glave? Nemoj mi na glavu! Really, nigga? Evo, ti bolje ne može. Ide! 1-1 je završilo ovo. Napeto, jako gust za gledat. Tekma za poželjet. I sad da se riješi taj neriješeni rezultat ćemo golmana napokon malo isprobati s bijele točke. Tiebreaker, rekli bi. Sad ću zabiti takav gol. Da čujem golman. Najavljuje promašaj. A jeba ga. Nemoj fulat loptu.
opasno smo udarali zadaću. Znači tu su ljudi Dinamovci, ili? Ne ide, ajde, pola je, ali recimo da su Hajdukovci glasniji. Da. To su naši navijači Red Boysi. Oni baš svaku utakmicu sad, dok smo u trećoj ligi, organiziraju se bus, idu u Ždralove, Orahu, gdje god igramo s busom dolaze, da. Koliko prima vaš tu stadion? Ima 400 sjedećih mjesta. Dok su derbi tak, sad protiv Ždralova ili dok smo bili s Varteksom, bilo čak 800-900 ljudi. Inače prodamo i oko 150-200 godišnjih karata. Koliko košta godišnja karta za treću? Do 200 kuna. Da, mislim da 200. A koliko je ovako pojedinačno bude? 20. Za bilo koje mjesto idemo, sjever, jug, istok. Dobro, tamo preko gdje su najvjerni navijači, oni znaju gdje ko sjede. Znači, svako ima svoje. Najbrž se sjesti. Ne piše nigde, ali moraš se dići. Ali pazi gdje sjediš. Jedno ispod televizora Pehar, zadnji kad smo osvojili. Sad do ljeta dok smo bili prvaci 4. lige. Evo da ga snimati. Sad ide kazna za sve ovo i moramo vratiti ove promašanje. Danas ne ide. Golman je, malo je reći, besposlen. Nezaposlen. Najavljujem spektakularan šut. Ni jedan put da sam nisi zabio gol kad si to najavio. Najavljujem spektakularan šut. Oho! Oho! Prva parada. Bože. Cringe teški, ali gol je tu. Mlade nade u ovoj rundi nisu zabile. Ostaje da mi penzioneri pokažemo nešto. Isus! To sam čekao. Wow. Teren je, pa čak, sigurno najbolji od svih ovih na kojem smo bili, da je prava trava. Tu ti radi ovaj barmen koji je za Hajduk i on ti, recimo, imati koliko je, oko 60 godina ima i dok je gostovanja nekih 50 km, dok recimo u Beletinec dok smo igrali protiv Bednja, on je išao biciklom. Biciklom dođe. Malo da privučemo od najmlađih dobi djecu. I ovo je teren gdje treniramo, takozvani treći. Snimi ovu tišinu. Tiho. Vi ste iz Zagreba? Da. Aha, šank. I tu gledaj. A to samo ovi koji tu sjede su si to istirali svoju tribinu. Ide. Sve to kolo. Isus, svaka čast. Ti se nevjerojatno dobro. Pa cijela, tu ti je litra i voda gore, znaš. Genijalno. Ok, idemo u... Ajmo, vjerci. Evo, tu možete kupiti šalove za 70 kuna. Ovo naš bivši igrač. Koji igra sad otišao je od nas u Muru. Sad čekamo da neki bolji transfer napravi. Nećemo komentirati, možda bolje ide kad ne komentira. Dečki, di ste moji? Di ste, dođi moji dečki. Dođi ti isto. Plan je zabiti sva 4 gola. Tako je. Gol. Alan ide na šut. Opet je nevija spektakularan šut. To neće biti dobro. Si vidio? Si čuo? Ponovi to još jednom. Kako je miran. Tako je. Ponavlja se prethodna runda, opet penzioneri, malo prije mi je lijepo obranio. Nadam se da ću ja sad lijepo zabiti. Gospodina mjesto. Jel' ga povišeno? Ti za mene pucaš, pa si sad misli. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Daj njima nešto obrani. Tako je! Ne! Ujebo. Lijepo su počeli puca dečki. Bez pritiska, ali zabiješ i pobjedili ste.
Kako si loše puklo, gledaj, evo do gola došlo. Aj! Žao mi je gostujuće ekipe, ali domaći moraju pobijediti. Čekaj. Jer si debelo smeće. Na kraju smo još jedne epizode, ovaj put tu u Međimurju, u Svetom Martinu. Opet smo izgubili, onaj sljedeći put se nastavlja. Da ćemo sljedeći put, pazi njega, ovaj mali se najviše nabrio na teme. Sljedeći put, opet, a? Pa to je naše, znaš, kad ćemo pobijediti sljedeći put. Ali mora se reći da je ovaj put bilo... Najbliže. Da, ako zanemarimo ubacivanje. Evo, dečki su se potrudili, bilo je zabavno, šteta što kratko trajalo, pratit ćemo vas i dalje. Hvala što ste došli, naravno da ćemo vam pomoći i nagovarati druge ekipe da vam se odozvu. Preporučat se kaže. Jasno, evo, zabavni su dečki, odlično je bilo. Bilo je super, najjači smo. Tako je, bravo, ajmo!